Ubah dis parsing rani uberi unongwan RTI ulalap ia kesakhi lembaga kaipot jong ke RTI balayo na ke Hindustan Petroleum Corporation Limited bahadu mentah kejing sampai ya ke LPG gas kabaklam dan kamban siu kuno kejing siu hapok gari bat kemeg halia rukum ju kadang ngai bet hadu mentah. Ubah dis parsing rani ulaong baulapan ya ke RTI na markidon ki gas agensi ki balapan pisah na kebentaban yo ya ke LPG gas. Ubah dis parsing rani ulai turu bakat kum kejingi keran jong ubat kawai kelong kemi gas agensi ke badan halaban kilaya tu yu da ke boong balapan sangai syua ya ketik skim Henry Kim Syam lapan syai na gino gidau balapan sangai ka kaipot jong ke RTI balayo na ke Hindustan Petroleum Corporation Limited ka keran bagi beriu kim dan kamban siu pisah nak bantaban yo ya ketik skim bat day namarkane ki gas agensi ki deban pensyai lor kadau balapan sangai ya ketik skim ong ubah dis parsing rani. Tinggal ni skim Malaysia ketika free connection mu asal baru kini ki BPL card holder. Rekat kumjing pun juga menin buat kini kas agensi napo laban. Ong bayar kini lah stop cua. Lah sangat bahan ai free. Di nak kena kita kelam pensyait kena kita nak kena kan. Long kami kas agensi yang tepo laban. Di hadian ba pun ki ong ba ya kani on sale biang hadian kan opor ya tamtip de ki jinggeli kalong gani ka ati report re junga ka ong ba hadu menta kumbalong gani hadu menta kalong ba kumdon kam de taka di pesit pisal ne ka I free bit na don sedong de ta ki pesange de ka don e hang ta ngatrai gini ki kas agensi ngada ki hapun syai ni lamar ba kene kamera ka kon ka jing atatian prengki beriu ke bah pelai yang ni kan yang ni BPL kas cuma kumbalong mental stop asalnya ban I free connection cepat bah dikene ati report pada ni kam don kita bat lag pensanya tiga tang bang akun dari kas agensi di ombal atas sange di nailo kita on the tip ha di atai yang magani ada report kadai kaduti juga kas agensi ban pan clarify for government of India balai pensanya agame taburan kam Madagalang paiba adin boleh ini negara ate jonga di kini be ong I free be boleh pi pensange ndem sange la ka ari pati puat kamdon ni ken mention bala pensange kira no la kharkom la pensange tiga ta di ke ba nagalang jonga asa kadum dolongno ba boleh la pensange ne ka jing I free sek paiba badon ni ki BPL ka hot da ya ketu ga RTI reply meno ber reply ini na yo ni nang no be na po Hindustan Petroleum Corporation Limited tiga tahun pensange lah insya Allah pun direct yang pensange di negara pensange kada euro tip di no paiba orang sange te gila apply na daga badi bensiu kata otomatik di negara paiba ke sul paiba te yang mio shu eta ka free connection Ministry of Petroleum and National Gas tiga negara Ministry of Petroleum and National Gas lah tanfa yang ka ATI junga sa Hindustan Petroleum Corporation Limited dekat company ka ATI bangayo bayo ang ne kam kanila pensay ba kam don kata jing persange nam taka free gas connection am tagi ki BPL card holder ti hadin ba ayo ikani ka ai ka RTI te ngala inform da ki gibri bo complain te mentah kim don te nganya kaya te kat company ka RTI report ba ayo ba hadu mentah kam don kita jing persange ya ka gas nam taka free connection Tinggi I free connection ni pegawai dari India kan tu bersih jungi. Kapan kau jengi free of cost na include one fuel cylinder, one regulator mutu batau itu ikas untuk. Nanta one PMUI stove tu away. Nanta wave nak boy 1.2 mm structure house. Nanta mungkin no deposit amount is needed again the above mentioned department. Tiga ni don kami ai deposit ni tai tiga ni ka RTI ka sti ni ka di pentip sabro itu gibri ke ba apply ya ka kas ba jadi bersim ya ni kot jonga balik ya kas agensi ba du mentana ai free kemudian kita ka jing ofisa ko ba complain ni aja. Te baru masai lembaga ni ka fresh representasi ni bakin ya kontak ya nga bakin ya sim ni ka RTI bara kamdon kita ka jing persange ni ka free gas connection na mental itu ki badon ya ka BPL ka hol da dikata ka dei ka baga pentip sa baro tehni ai ka kerting agency baro ka gibli pe apo mikhalia ni badon agency baro
Dobun agensi. Kita gitu gibade logistik kita pamba meno bade agensi. Di lekwa benti dulu hande don ba feti ko ini.